Avel in its YouTube channel in na bon on kahen lim kinavin. Montinam Sopi lenaw teho. Tulay ta eho na mite dinga tilkhopen ta tri na monova. Pathena taona ha mana imandiu hi tilkhopen ta hin. HICHE tildang boy pilova taona manding hi pathin. Ang sunga taona manding hi athupipena ingai tu divin. Kahin tim kit nom vinay. Sila tunia kaung holim no nom su wang sit ta tiding ham khanin tulai ta ahin gau to dolle prophecy to dolle pathin to dola lunggel ke het team tolona ahela ke het hil na tiding ham hi a omen ityo hi mi pila zinga zong titangai dan ki hop kherna hong men phamo kasalen ke jing jong nangin hitabang til su chunga ep nangai tu ti a him dong loi jong omen hitabanga e dong ho koma kana sepi pen ta chele tu ta edin monova hi miso si ipan khomowa nam dinga ipan theina chi wa pan ila awa taun hamana iman diu til tu pi a hi ti in kana don put chi nai hela tu chung hin tem chakhat keima in Bible a kona kamudol tem chakhat prophecy to the lang Themgao Lhem to dol hizong le kan say no me hi china ding chun phabep khat kangai dan kan say no me ama sapen ta en Pathena kona thukisei le na kitom khat setana kona hi ti kha ding hi thil ti zat ta ai Sule Lunglhahna setana kona thukisela na kitong khat Pathena kona hi ti kha ding jang tiltizat ta ma ai ki ne HICHE chu til hetchen lova til mo sei kha ding mo pom kha ding tiltizat ta hin sapten discerning spirit ti ta san na tu det na le ta sana kal son na ahi mihimin lagawa kona til het Theina gil ta nei jing ngai hi ti I het divin hin se nom ne ting le abana ani chana ka hin se nom chi pyamati le ta san tu det na ding le ta sana kal so chaina dinga athupine pena pathin hi koi jing dinga hin ting le pathin thuri kipuimangsah jing hi tilkho hi sula bana thumna se nom chu Pathen lekhabo atu kisun ho he pathinen hu ahla khom hen chi ta sana tu dena kipuimangsah na a manjing ding hi chule hi che pathen lekhabo atu kisun ho su bulina Theina ding le pathen thil bol Theina kila na ding ai pathen lagao ting an apan na mi jong amansa te hi ti jong hi het ngai hi HICHE Hetdoh khat chi pyam tela pathen lagao ting chan angai kho dong chuya aphat na mihim ho chu koi hi jong la hen man cha the HICHE loi khat pathen na tong hole Bible sim hon I het khil je mo khat kan sei nom che pathenin het sa nom anaya ahelo le to nom anaya ahele pathen na tong ho chu het sa HICHE ko na chu to do hiding hi chu le em Yatila milam ho cha hin mancha khel ngai hamti igel chu isei chu di lo zip he aji chu Bible azong I movie na eli thim pu chu thim pu he na a instrung le ama chon dan mancha te lo pana pathenin chapang khat Samuel jong so amancha a khonunga Israel mi te chunga til so ding chu apon do he jijia cha pathin ama ta chan tilkhouna bowling ati ting le amana nop aman cha the hin hichitsunga he ahon sei ding be hil hi ti jong se he ngai na he chile abana kan sei be kit nom chi pi ham ti a hele pathen lagao ting man cha di ta ho chen pathen na tong pastor reverend kit ho amusit ngai po ne chile abana pathen na tong di ta reverend pastor ho chen pathen lagao ting in amancha mihim ho chu amusit ngai po ve nei HICHE te ni hi phatetsa e he no angai nei
Pathen lagao thing na to dan he theological college a degree igamu a chu Hetdoh zai the ahipon Pathen lagao thing na to dan chu Pathen lagao thing a kun ma a bo het chil the Hetdoh the isi ai Bible a simon degree igalave lo chi na hoita ta enevin degree igalamove ain heche degree ilam manwa chu Pathen lagao thing na to na ho zo si chu ehon Hetdoh zai the ahipon chule Pathen lagao thing in anato ding dan chi ehon dan isim khum the ahipon Pathen lagao thing chen aman ato nom dana ato ding hi ai chule bana ka sai kit nom che hi a hele milham he jong lechen Bible zilga he kel he jong lechen ahilova ahele pastor he kel he jong lechen Pathen lagao thing in milham na hina jong namang chatien Pathen mancha na hi the hinla Pathenen naman cha wana chu Pathen lengama dinga na tong dam sunga dinga tong reverend ho pastor ho chu musit ding ti na hinai sai lo hi ai Pathen lagao thing man cha di ta na hele na pastor ham na reverend ho ham chu na zabola a kho le naga kitau pi sa na lai ding zo hi ai pi hele full time ma Pathen na tong helang pastor helang reverend helang ipi hi jong le eon jong patecha Pathen nai to wa a kho dung suya Pathenen milam he jong la ahin man cha ho jong chu itil khowa a che khil lo na diwa Bible thu ta kitu ta patecha ipui hoywa Pathenen athil pi o patecha aman cha wa igam sungole inam sung sim phatna apan ding chu ha ta igel di hi ai tu na China a Themgao Lhem kiti chu itiki het thei ding ham Themgao di ta om le Themgao Lhem jong chu hung umzi mong ai Old Testament kayang nga jong Themgao di ta anomen Themgao Lhem ho jong umsing nei yechen Pathen lekhabo akonen Themgao Lhem Hetdoh teina ni tu ni ne sei nom venei hechisu Bible sang Deuteronomy bong som le gate chang som ni na a namu di wahin chile Jeremiah bong som le li chang som le li na a namu di wa ai Pathen ama ten amiten et teina divin Themgao Lhem Hetdoh teina ni anase na he ama sa pen ta chen Pathen na se chu keiman kathupi lohel keimamin pana acham chama thu mo se jing Themgao kiti ho chu Themgao Lhem ahive ai Pathen thu mo se Pathenen sol lo hela Pathen min pana thu mo se kiti ho chu Themgao Lhem ahive nai chỉ cho tu ni ai het điều trị phàm mà tỷ lệ Pathen thun a seji Pathenen heti hin Pathen le kabuting a se ti dom sang lova Pathenen hetin a het se Pathenen a se ti a ki phat lam na nei lo hela Bible tu to ki tu hinam ki tu lo ham ti jong khul tu lova ting le adi ham adi lo ham ti a het chip pi dinga hitabang hen tu ka he in iti am ti a guidance jong holova ama lung lut na lam ham ama gel ham ama lung su tu ham sei jing kiti ho chu Themgao Lhem hi gnai so pite ho Themgao di ta chen Pathen ki cha jinga hin khur manai Themgao hon tu se ting le thus says the Lord Pathenen hitin a seje atiji ai amma ho kisun na him lo ai tela Pathena kona ki selo khatsu akamo ahu thip jeng ai tu lion ikamo zang zemen Pathenen a selo hill Pathen say a hiti a say nom loy etam tavet chiji chen chi ikichi thei angai mama se nei ting le ani na aka say nom che hele Pathen le khabu na say zo Bible sak hin say na wa chu Themgao kahi tingala Pathen lim sim thu achum chom min ho pana
to say ho chu Themgao Lhem ne het chit thin divin Themgao ka hi tingala Pathen lim sim tu ho min pana to say HICHE ho chu Themgao Lhem Pathen tun ipi asayam Pathen hingzing Pathen in ipi asayam ti zo hilawa Pathen lim sim tu ho mina to say do ho chu Themgao Lhem ahivin ya chu I Hetdoh chi piham a China I say no Themgao Lhem Hetdoh Theina lam pi Pathen min pana anop nop hang santa a say zat jing ho hi Themgao Lhem ahivin Teng la anina a Pathen lim sim tu dang ho min pana to say ho chu ya hi Pathen Themgao di ta chut Pathen mina tu a say ding Pathena tu kisay ho bo cha say ding Pathen leka butinga tu kisun ho atu sa ding Pathen lim sim tu dang ho to say kit him chu ta zong ata san lo chu ting le pom zong a pom lo ai I chun tu ni hin ichi hil lo na divin Pathen hi athupipena in koi hitin Pathen leka bo atu kihil hi kipuina in ne hitin ta san na ilam vai lo na divin mihim bel lovin Pathen hi bel zo zing hiti ti hi tunia at China in say no mu ai tunia haulim na ngai ho zo si nom na mun chi wa pakai Pathen in Pathena bu hen